Kajing penkre juga balang presbyterian umlingka na kabenta kajing seng sinot kabanlong haus nem banwan kata haus nem arajar arpsan kalaya jakmat. Lasaki yakane kajing leit ban jurip ya kajakalong jinyaseng de ubah hamlet son doling MLA barim kamelim hanakat kinoi lam balang ki bakentup i pastor inchat CN Karbuki ki temen basan rang balang rang shnong ba Stefan Lingdo SDO PWD JE bat kiwe de. Hagane kajing leit ban jurip layo i bakakam kelas dang syachat ban shnai ka surok bat kermen batang syuelat uslap kakam kan yat be chakmat haba kren hakane ka sengi na kaliang i pastor CN Karbuki ulapen pau kajing sengungu ai kublai kerpang i uba hamlet ubala shimkhia yakane kakam nadu basdang hadu bakakam kandaya chakmat ulai kublai kerpang ru ye urang ba shnong uba Stefan Lingdo ibala shimkhia batre sitom ban penbit penbiang ya baro kicing donkam ki bayadai barkane ka surok kumjuru ulai kublai ki engineer SDO JE ki bala shimkhia ya kakam bat kamtam ki trai jaka ki balaya trelang bat kabalang kumju ru bat kashnong na kaliang uba hamlet son ulaya tu ba ula shimkia ban tresi tom ye kene kakam hadu banda penyo sanction nemang pisa kebakot hadu sankrur sopulak bat ukermen scam bakakam kandap hakapor kebabiang kakam kelaya cekmat henry ke jinglong kamariang kala pentut ye kakam bat ngel scam batang syu ailat kamariang unsa kentu ki engineer bat kumju ki kontraktor bakin treno kenang ban yo pendap kamkloi ubah hamlet ulapan pauru kajing ai kublai kerpangi menteri rang ba kejela konat ke sangma bat kamtam ni ba persun tensong sembut menteri rang ba kejela baripet ya kasurok ki balas ngap ya kajing kerpat banyarap bat penyok sanction ya gene kasurok ya ibu dia nak kapor nam dadi ma i des kani ka kam jungi ko balang ru kan pos no ha dai ma i basim ti yang baro dia nak liang jungi dan ibat a ni dia tu nong trade ko sinong re kalong kan da tuai ko ni na dia kita da kan chat ban kan tamu nong a kapor ko pinang la ba dia trade tom ni ka kam do trade ba kan tamu ta kam ni ko do sen ya ko ni ini kapor na liang jungi balang ni ai ni kanan ko kam hina kalian cukup balang rumah